Ayophasoze bekhatha la. Kathi waye network ibheda lapha eSouth Africa. Yeah, kunjalo nje ke kuba kuhle ukuthi sazi inhlanganiso zakithi inhlanganiso ke ezigcwele umhlaba wonke. Namhlanje silapha ke eMzantsi Afrika sithe sihlangane ke le nhlanganiso yamasiko uqweqwe lukaMthwakazi. Ngilo baba la ngibani ka? Ngibingelele enkundleni igama mina nguPaul Dumisani Khumalo ngokuzalwa ngizalwa endaweni yaseLupane eChangane esigodini seNduna uMabhikwa ngokuhlala ngakhe eCholocho endaweni yakoDlamini ngaphansi kweNduna uTateguru. Ngokuzalwa ke mina ngizalwa uGideon umsindo wezinkomo Khumalo ozalwa uGabane ezalwa uJoy ezalwa uChukisa izibulo lenkosi uMzilikazi okaMashokana. Ngiyabonga. Ubaba igama ke ngiyathokoza ke Mahlabezulu ukuthi ke ngihlanganyele kunye nani ngalesi sikhathi. Igama lami uNkululeko Umthandeni waNkondo. Ngizalwa ngokuzeze kaMatsofane okaJobuda okaNkondo omayezani yangenkulu. Ngokwakha ke sakhe lapha esigodini esibizwa kuthiwa iHloniphani. Isigodi leso singaphansi kweNduna unyanga zonke. Ngathi nje ngeyimfishane yizona lezo yina ke ngaphansi kwenhlangano yoqweqwe lukaMthwakazi. usitshona ukuthi uqweqwe lukaMthwakazi. Ngicela ukhulumele phezulu kancane abantu bade akuzwa kahle. Usitshona ukuthi uqweqwe lukaMthwakazi. Uqweqwe lukaMthwakazi kusho ukuthi ke sathi ngemuva kokuthi ke sibone ukuthi ke kukhona okungahambi kahle ke esizweni sakithi ikakhulu ebukhosini. Noma ngisho nje ukuthi ke saqala nathi ngempela sijabulele ukuthi sibone ukuthi sokuthiwa sokuzoba nenkosi kithi kwasijabulisa kakhulu. Kodwa ke sithema sesibona indlela okuhanjwa ngakhona. Hayi sase sibone ukuthi hayi lento lena singathi ayisahambi ngendlela efanele. Sathe sike sina ezinye insizwa ke sase sihoxa kuleyo nto lena yokulandela ukuthi kuthiwa senenkosi. Kwase kufika ke lelo gama lelo elithi uqweqwe okuyigama ke lelo esalakhela phezukokuthi ke njengoba sesibona ukuthi ke lokho osebukhosini akusahanjiswa kahle sokuyisilonda esizweni sakithi. Sase sithi ke thina siba uqweqwe ke oluyomboza leso silonda leso njalo ke isimboza nje isimboza ngokukhuluma amaqiniso ukuthi ke isizwe sakithi ke asibabi nayo inkosi. Isizwe samaNdebele asikabi nenkosi. Isizwe samaNdebele esakithi asikabi nayo inkosi. Lezi inkosi ezikhona kulo King uStanley uMzilikazi wesibini sokuthiwa kulo King uBulelani. Sike sakhuluma lo Zwide wasitshela ukuthi yena ke hayi ngokwazi kwakhe kulomuntu osegcotshwe kulabantwana. uZwide wathi ake mina ke ngakhulunywa ukuthi kulomuntu okhona ngathi uka-identify ukuthi ngibike kodwa ngicotshwanga. Esazi ukuthi sithi sagcotshwa sezimbili. Uthini ke lapho? Thina siuqweqwe njengoba ngishilo esikhathi ngaphambilini ukuthi ke siyinhlangano lena emela iqiniso. Futhi kungekona ukuthi ke singasho ukuthi siyakwazi konke kodwa ke lokho esikubona kusuka kuphambi kwethu siyakwazi ukuthi ke sikusho ukuthi lokho kuyibona lokho akubona akubona kona. Sazi thina kahle hle ukuthi ke sinomntwana okuyena ongibulelani. Ingakho namhlanje lokho ngempela sikusho ngempela umlomo ugcwele ukuthi ke usengumntwana akakabi inkosi. Usesengumntwana sonkosi. Yebo kunjalo ukuthi akakabi yona. Uyavuma lapha khuya? Ngivuma ngezwe eliphezulu lapho Mthwakazi nxa kuthiwa umntwana ubulelani akakabi inkosi. Ngizothatha nje ngithi
emzameni eyake yenzeka phambilini yokuthi umntwana agcotshwe ahlale esihlalweni sikakhokho wakhe uMakhobolondo kwaphazamiseka kakhulu kwadungeka kakhulu njengoba sazi ukuthi lolu daba kunamhlanje luhleze enkantolo alukathethwa lusemthethwandaba okuwukuthi nje into ezihlakene nomthethwandaba nami ngeke ngiphawule kakhulu ngazo kodwa ngizophawula ngokwegazi njengoba ngizalwa khona eNdlunkulu mina eMantungweni njengoba ngeke ngachaza ke futhi ukuthi mina wami ukhokho ke uyizibulo likaMzilikazi uChukisa owaxega inkunzi ezimbili la eMseha kulilipho lelo inkosi ifuna ukwazi ukuthi umbuso wayo ngabe uzinzile na kuleyo ndawo noma uzinzile kulaphela daba khona lelo gama bese ngithi mina umntwana impela ngiyamvuma ubulelani ukuthi ungumntwana waseNdlunkulu njalo ungumntwana owaqokwayo yize kungalandelwanga imigomo yonke ngendlela engibona ngayo mina njengomntwana wakoKhumalo ngoba nami nginje ngingumntwana naye ubulelani ungumntwana ngibona nje ukuthi kwaba nokulahleka kohlelo nxa sesithi siyalandela khona bekudingeka ukuthi ngabe ngaphambi kokuba umntwana bamdeclare ukuthi uyinkosi njengoba sakuzwa lokho kwamenyezelwe emhlahlandlela eminyakeni emibili ledlula ukuthi umntwana usegcotshiwe kodwa ke sase siba nemibuzo ke thina sizindlu zamantunga ngokushiyashiyana ukuthi umntwana ugcotshwe ubani kuphi nini sikuphi thina njalo yikho nje okungathi kuyahlupha ngaphakathi koKhumalo ngoba lokhu kuzindaba vele zangaphakathi eNdlunkulu bese ngithi mina abadala abangabe bephethe uhlelo okungenzeka ukuthi nabo bahamba baba namaphutha kakhulu ngoba kwakudingeka ukuthi izindlu zonke zibuthane zithi gwaqa zivumelane futhi zivumelwane ngazwilinye kepha kunini kunamhlanje zikhona izindlu ezingakuvumi konke lokho kwenzekayo ngezinto esizibonayo kanti njalo nabo lobukhosi izinto zobukhosi kuyizinto zamasiko ezihamba namathongo okungenzeka ukuthi mhlambe kwakuvinjwa lokho abantu sebengakubuka badayi kwavimba ugovernment njengoba kwavimba local government ukuthi singamgcoba umntwana kwabuye kwavimba omunye futhi wabantwana uPeter Zwidekalanga Khumalo naye wafayila naye imotion yokuthi akuvinjwe kanti ke kufuna sikubuke lokho ngeswe libanzi osekungenzeka ukuthi lokho esikubonayo ngamehlo enyama akukhona mhlambe kuvimbe zona izinyanya zakithi eMantungweni mhlambe kuvimbe wona amathongo alele thina silokho esikubuke eduze sithi kuvimbe uzwide kuvimbe ilocal government lokho ngikusho ngoba ubukhosi lobe sikhuluma ngabo namhlanje sikhuluma ngobukhosi bukaMzilikazi yibo ubukhosi esikhuluma ngabo ngoba uyena mdabuli wesizwe loyo ubukhosi ngobukaMzilikazi yikho nginegunya mina lokukhuluma ngabo ubukhosi lobo ngoba kwethu intonga yobukhosi ilele endlini kaLobhengula kodwa ubukhosi ngobukaMzilikazi ubukhosi ngobukaMzilikazi nangoke uMzilikazi sibili ukhona engingakusho ngomzilikazi wesibili ubaba uStanley angazi ukuthi ngizombiza ngithi ngoba phela unezibongo ezimbili ezivelayo la ngeke sikufihle lokho siyakuzwa ukuthi ungubaba uStanley Chuma uRafael abuye abe uKhumalo well ukuzaleka kwakhe ngeke ngiphawule ngakho ngoba baningi abantu bayakhula bakhulele ezibongweni zakabo malumabo bese bebuyela ke emakubo kodwa bese ngithi mina regarding yena ubaba uStanley Chuma Khumalo ngibona ngathi kuyimpazamo enkulu kakhulu leyo ukuthi athi yena unguking Mzilikazi wesibili lokho ngikusho ngoba olwakhe uhlelo lwahamba lodwa aluhambanga nezindlu zamantunga ngiyengizwe mina nxa sikhuluma nabantu abadala sikhuluma ngezamasiko ukuthi hayi inkosi kufuneka ihambe nezinduna phela zivuma izinduna bese sithola ukuthi hayi
okakhuhlumba okahlangabeza asiziboni induna ahamba nazo kanti ke nezindlu zamantungwa asiziboni ahamba nazo. Kukanti ke uyeza la bekhona emcimbini wezinkosi lapha eMzantsi Afrika khona le Limpopo lapho kule nkosi eziningi ezibhile zisuka lapha eMzantsi Afrika. Ungena njani lapha nenkosi emcimbini enjalo? Ngikubonile lokho ku social media ukuthi ube ngapha eLimpopo emcimbini ubemenyiwe. Konke lokho ngizokufanisa naseNgome. Useke wafika futhi ubaba uStanley eNgome wayiphiwa futhi platform yokukhuluma eNgome. Esiza kunanzelela ukuthi noma ekhuluma noma kumakhosi wapi abantu asuke ekhuluma nabo kabalalwazi ngobukhosi bakithi obukaMthwakazi. Nxa kufika lo ethi yimi inkosi bayakwamukela, kufike lo athi yimi inkosi bayakwamukela, lokho kudalwa yikungabi nolwazi olugcwele ngobukhosi bakithi obukaMthwakazi. Uqweqwe lukaMthwakazi lukaMthwakazi. Uqweqwe lukaMthwakazi luwenzani? Njengoba siyasizwe kulabanye asathiwa inqama, kulabanye sizothiwa ngobani bani. Kanti kuhamba njani la? Libutho yini leli? Uqweqwe lukaMthwakazi luyinhlangano yezamasiko. Ukhweza ilizwi kancane abantu bakhala labo bathi bakuzwela khatshana. Uqweqwe lukaMthwakazi luyinhlangano ezamasiko evuselela amasiko akithi njengoba sibona nje ukuthi ke amasiko akithi aselahleke kangakanani. Noma ngingeke ngiqine ukubona lokho ukuthi ke ngoluvusela amasiko ngoba vele zonke inhlangano eziningi ezisuka ziqhabuka phansi kuthiwa zizovuselela amasiko. Thina ke into eyasinikeza leli gunya mhlawumbe nalamandla mhlawumbe nalolugqozi olokuthi sisukume ngempela ke kwakhiwe lenhlangano efana naleli Uqweqwe lukaMthwakazi. Kuyikuthi ke njengoba sengishilo ngaphambili ukuthi ke sabona ukuthi ke indlela okusuke kuhanjwa ngayo ebukhosini akuyona indlela okufanele ukuthi kibe kuhanjwa ngayo. Njengoba sengishilo nje ukuthi ke umntwana ngendlela osokuthiwa ubizwa ngenkosi sakubona ukuthi ke lokho kuba yikuhlambalaza isizwe njalo kuba yikululaza isizwe sakithi nangaphezulu kwalokho kuba yikululaza isithunzi sakhe nalomntwana owakhonjwa ngobe kumanje la ekhona kumanje uyathola ukuthi ke akanayo nenduna noma ngithi nezinduna ezakithi akakaze noma nangelinye ilanga vakashele igodi eziphethwe zinduna lezo wena athi uzoyiphatha. So ke sakubona ukuthi ke thina ke asasukuma sizinsizwa sahlangana senza lenhlangano ukuthi Uqweqwe kube inhlangano eyokuvikela isizwe sakithi singabathwakazi. Okuwukuthi mangithi ngihlehla kancane ngisiye emuva kwamenyezelwa lapha ke ngo2018 ukuthi ke kunomntwana uzophakanyiswa kube nenkosi kaMthwakazi. Kodwa ke uthe ngemva kwesikhathi ke sekwehlule njengoba umntwana sekwamsindo wenkomo sekwakubalisa lokho ukuthi ke kwehlula ngayizathu ziphi bakhona abahamba bawubekwa izathu zabo ukuthi ke lento ingabisela. Kodwa ubona kwanceda kona ukufaka lezi izathu ngoba bese uphambaniseka phela la. Ukufakwa kwalezi izathu ukuthi kuvinjwe lento le bese kusonakala. Kwasiza kakhulu ngobe lapha ke kwakukhona okwakade kusonakala. Engingakusho lapho ukuthi kwakusonakala khona ukuthi ke wayena umntwana esamnikezwe ukuthiwa uyena ozosiphatha isizwe. Asikaze nangelinye ilanga thina ke sibone ukuthiwa ngunina, asikaze ngelinye ilanga thina ke sibone ukuthiwa ngumalumakhe, asikaze ngelinye ilanga esibone ukuthiwa ngumkhulu wakhe, ngugogo wakhe, ngumlokhu ngani wakhe ozokwazi ukuthi afike asho ukuthi hayi umntwana lona simazi thina ukusuka lapha kusiyofika lapha. Yona ke enye yezinto ezathu ke enza ukuthi ke thina sisukume ke sakhe lenhlangano yokuqweqwe ukuthi ke sivikele isizwe ukuthi isizwe asingaweli isizwe eweni. Ngubani wavela washo ukuthi lo bulelane ngumntwana? Ngokwazi kwami ukuthi kumele kuphume phela endlini kanjubi. Senge ngathi khuluma labantu abanjengoba babo phathisa, ngakhuluma labanye bakhuluma ukuthi ke ubukhosi ngoba kalobhengula. Kolobhengula kwazala abantwana ababizwa ngoRose ngapha ngapha uNdebele lubani ngoba kanje uNdebele ngumphezeni lo nguwenje. Laba kumele kuphumeke lapha endlini kabani
ubukhosi kaNjubi basho njalo bathi kufuneka buphume endlini kaNjubi. Mina kangisho njalo, angifuni ukuthi ngihambe mina neningi labantu into ngingayiqondisisi nokuthi suka phi yaphi. Umntwana ngimphiki ngempela, yikho ngavunula impela ibheshu, ngathatha isijula sami ngabheka emhlahlandlela mhlazane kwakuthiwa umntwana uyagcotshwa. Ngahamba specially ke mina kulolo gcobo kwakuthiwa kuyagcotshwa umntwana, ngoba ngase ngiceliwe mina, ngibizwe yiCrown Council eyiyo eyangamele lolu hlelo lokugcotshwa komntwana. Ngasuka ke ngaye ekhaya nami ngithi ngilanda lolo hlelo, kepha ngisalubonanga lolo hlelo nokuthi lwaqhutshwa kanjani. Ngezwa nami njengozulu wonke semenyezelwa emhlahlandlela ukuthi ugcotshiwe, sibe futhi singakwazi nokuthi ugcotshwe ubani, kuphi, nini, sikuphi thina singamantuwa. Bese ngithi mina lokhu ukuthi kuthiwa ubukhosi busendlini kaNjubi, njengoba ngike ngabona laphana i-interview kaBaba uNyathi uphathisa laphana ekuchaza naye ukuthi yebo ubukhosi busendlini kaNjubi, kulungile, angiphikisani nakuthi busendlini kaNjubi. Mina ngithi kwalahleka mhlazane kwenziwa i-research team before kuzofikwa kulezo zinqumo. Izindlu ngezika loBhengula, ngesifiso sami ngithi alubana mina zabizwa zonke lezi zindlu zika loBhengula zathi gwaqa, kwase kukhethwa indlu kaNjubi, zivele zihlangene izindlu zenkosi loBhengula zithe gwaqa. Kuthi la nxa kunjalo kube nembuzo phela, ngoba ngiyakuzwa lokhu ukuthi sekwaba nentwenje esingayazi futhi nokuthi velaphi. Kuthiwa inkosi izala inkosi. Awukwazi ukuthi ungaba inkosi uzelwe indoda ingakahlali kuleso sihlalo sobukhosi. Uma ngingababuza bona labo bantu abasho njalo ukuthi leyo criteria yabo abeza nayo yaqala nini, yiphi inkosi okwasetshenziswa khona leyo criteria yokuthi kuthiwe inkosi izala inkosi. Abantu bahamba bezikhandela izinto zabo ezizovuna lokho okufiswa yibo, ngoba kasikwazi emlandweni thina lokhu ukuthi kuthiwa inkosi izala inkosi. Thina sazi ukuthi umuntu othatha isihlalo sobukhosi ngabantwana benkosi, regardless ukuthi umzele seyinkosi noma umzele ngakabi inkosi, asikwazi lokho. Inkosi futhi eyagcotshwa ukuthi bakwazela phi konke lokho, ngoba inkosi kwaMthwakazi eyagcotshwa yinye vo, ayikho futhi enye inkosi yake yagcotshwa. Kwagcotshwa uMakhobolondo uloBhengula, nguye yedwa, ngoba umzilikazi wafike vele eyinkosi. Akuzange kuphinde kube nenye inkosi ngemva kaMakhobolondo. Nokugcotshwa kwakhe futhi uMakhobolondo siyakuthola emlandweni nasezincwadini ezazibhalwa ngisho ngabelungu, besitshela ukuthi wagcotshwa kanjani. UMamNdlunkulu weze ihudula laphana ingubo yengwe, wafika lapha esekhasa ngamadolo, ebhekane laphayana nezinsizwe ezaziphethe. Angithi phela umzilikazi engasekho siyakwazi sonke ukuthi kwasala kuphethe bani. Kuyaziwa konke lokho ukuthi ubani wasala esephethe laphayana. Yingakho kwenziwa ngosiko kuze kushiwo umlungu, ngoba ngisho ebhala incwadi yakhe asho ukuthi umncumbatha wawucupha umhlabathi phansi ngezandla, wawuthele ezandleni zika loBhengula, behleza abantwana behelile la. Wayengayedwa leBhengula mhlazane ekhonjwa, wayengayedwa. Ngonjani oseqhamuke ekhonjwe yedwa, bekupha abafowabo, zikuphe ezinye izindlu. Namhlanje ungananzelela Sibanda, sinazo izindlu kuthiwa indlu kaNjubi, indlu kaMphezeni, indlu kaNguboyenje, zathathwa zasiwa eKapa ngoba kudilizwa bona ubukhosi bakithi uthi bungavuki. Yebo kunjalo, kudilizwa nguRose lo, kudilizwa nguRose lokho ngoba engafuna ubukhosi bakithi bubuye buvuke. Ngiyakuvuma lokho, yebo. Bese kuthiwa ke nxa kubhekwa lapha kuyiwe endlini kaNjubi kuthiwe hayi ekaMphezeni ayibanga nanzalo, bese kuthiwa hayi ekaNguboyenje akayibanga nanzalo, kodwa inzalo siyithola lapha endlini kaNjubi. Bese ngithi mina hawu yebo, kanti nxa kuthiwa inkosi izala inkosi, pho indlu kaSidojiwe yona yasala kanjani? Nanguyana phela uSidojiwe unayo inzalo, bakhona inzalo kaSidojiwe lapho ndlebe zenkosi.
siyabazi unayo inzalo abafana abagcwele abakasidojiwe lapha pho yini ayisidala ukuthi kuthiwe iyekelwe le indlu kasidojiwe ngoba ikhona enkayi siyayazi right noma singayiyekela futhi kasidojiwe singene phakathi kuyindlu kaNjube sivume sonke sivumelane sithi yebo ubukhosi busendlini kaNjube yebo kuyamfanela vele uNjube ngoba uzalwa ekhohlo abuye azalwe ngakosokunene ezalwe ebukhosini nxa zonke lokho ngikusho ngoba phela engumntana enkosi uLobhengula abuye futhi azalwe nguMandiweni uMandiweni vele yibo abakondiweni abagcoba umzilikazi kuzwa kuthiwa enkulu yagcotshwa ngamangwe ubukhosi vele bukhona ngoba sekwehlukile kithi le kwaMthwakazi kakusathiwa ibukhosi kuthiwa zinduna kodwa umpoliyano ozala uNjube wayevele uMandiweni ezalwe esikhosini kuqondile yebo sisendlini kaNjube ake siyibheke indlu kaNjube yona nampa abafana ababili endlini kaNjube nangu phela omdala lapho Albert nangu umna wakhe lapho Rose indlu kaAlbert le iyekelelwani ke yona bese kungenwa kwekaRose ekaAlbert kunabantwana hawu bakhona abantwana endlini kaAlbert bagcwele lapha enkayi indlu kaAlbert balaba abafana kakufihlwa lokho bakhona onduna ngisho negama lomnye khona onduna bakhona wayenesithembe sesabekayo uAlbert so sekweqelwe kuRose la sekweqelwe kuRose nangu omdala phela uAlbert mdala kunoRose yeah yini kungaqalwanga kwakhangelwa khona apha phela endlini kaAlbert ngoba phela mdala kunoRose njalo nxa umuntu ezathi hayi inkosi izala inkosi uNjube wayeyinkosi yini hayi wayengasonkosi uRose wayeyinkosi yini wayengasonkosi funeka sikunanzelele konke lokho yizo izinto ezihluphayo ngaphakathi endlini yamakhumalo zonke lezo ezidinga ukuthi sizihlalele phansi thina siyizindlu zangaphakathi kukhulunywe ngazo kuvunyelwane yebo nxa sekukhethwe futhi endlini kaRose ke siboneke bamyekelile mhlambe basiphi izizathu ukuthi indlu kaAlbert bayiyekelane lento yokuthi kuthiwe indlu kaAlbert ayinanzalo yabafana ngamampunge lawo bakhona abafana bakhona abafana bagcwele enkayi lapha indlu kaAlbert igcwele enkayi yinto nje vele seceleni ukuthi kuthiwe uAlbert kazange abe nanzalo iyona nto ekhulunywa engizwile futhi ikhulunywa nangubaba uNyathi laphana kuthiwa hayi kwathiwa akunanzalo ayikho ngaphi inzalo ingaki inzalo kaAlbert khona noma sesibheke kwekaRose mfuna sizilandele zonke lezi zinto sesingenile phakathi ke kwekaRose yebo siyavuma sonke singamakhumalo sithi yebo yiyo indlu kaRose siyayivuma kanti uRose wazala ingane yodwa yini yena kati ubapha abafowabo bomntwana ubulelani unabo phela abafowabo akazalwanga wabayedwa kungani mhlazane ekhonjwa bengahlalanga abantwana bonke la kwasekhonjwa phakathi kwabafowabo bakaRose kuphela yebo sesikuRose nje yedwa kungani engahlalanga lana abafowabo kwakhonjwa khona phambi kwabafowabo into yokufunzwa iyahlupha ufice sekuqhamuka lo muntu ukuthi hayi nangu hayi khona hayi kakwenziwe ngendlela eyiyo akhethwe phakathi kwabanye abantwana yikho nje kulokuxokozela okungaka kusuka kuzo lezinto zokuthi uqhamuke sekuvelwa nomuntu ukuthi hayi nangu umntwana bapha abanye bakhe uzalwa nobani vele unayo umfowabo owayekhona ngisho ekhonjwa sengimlibela igama omunye uthiwa nguVusi nguphi kanginasiqiniseko ukuthi angaba nguVusi ngeke ngakuzwa nje lokho kukaVusi okay angithi into ehluphayo yikho uzwa ubaba lapha inkondo emnyama ethi yena kanti umndeni wakhe uphi ngoba simbona phela ehlala umfowakazi ehanqwe ngamantungwa akwaMthwakazi kanti abangakibo bangapha basekoloni bapha base-Eastern Cape kabavele phela abafowabo kodwa simbona njalo even akumanimaka sibabona kasibaboni yikho lokho kuhlupha isizwe futhi ukuthi kanti umndeni wakhe ukuphi kuyahlupha konke lokho ukhethwe ngubani lo mntwana uze kwazakale ke yibani bona umntwana wakhethwa through i-research team eyayivele ikhandwe yilo iqoqo labadala bakokhumalo yibo abaqhamuka sebeqhamuka naye umntwana bakhomba ukuthi hayi umntwana usetholakele utholakala eEastern Cape
usetholakale endlini kaNjube, endlini kaRose, endlini kaFana uBoyd, endlini kaHumphrey, njengoba leli jaha lizalwa nguHumphrey. Laba ke abayenza research singathi babe lobuvilo obuthize ukuthi benze research yabo ngobungcwetho obuphezulu kumbe laba bantu vele belenjongo yawo. Ya kusho ukuthi lapho kuyahlupha wena Mthwakazi ngoba ngabe konke kwakwenziwe transparent, ngabe namhlanje kasilazi inxushunxushu lezi esibhekene nazo ngobukhosi bakithi. Lokhu kuyatshengisa ukuthi bakhona abantu ababe nenhloso zabo ababefuna ukuzifeza, kanti okwenza kuze kusukwe kwaMthwakazi iZimbabwe ingaka, ithumbu likaMzilikazi lingaka, kuze kuyowelwa khona le Eastern Cape, kanti kwakonakele ngaphi khonapha kwelakithi kwakusolekeni. Kunzima lokho. Kanti inkosi le izoba ngekabani? Izabusa siphi isizwe? Izabusa isizwe se-Eastern Cape? Kumbe izabusa isizwe sikaMthwakazi? Ungasibusa usithini isizwe ungasazi nokusazi? Ngabe phela ke uyakhuthala ke sibona ukuthi yebo yena ke kangimsoli ujaha ngoba akazikhethanga, wakhethwa ehlezi naye engakwazi ukuthi ngelinye ilanga kuyothiwa ndoda hamba uyohola isizwe sikakhokho wakho. Umntwana ulungile impela ngowangaphakathi kodwa woniwa ngabantu. Kanti kungani nxa ngabe sebemkhethile kumntwana yebo udabuka khona le Eastern Cape sesikuvumile lokho? Kungani kade engazejwayeza ukuthi ejwayelane nesizwe sakhe phela noma ayebona izinduna kanye lokuphekwa phela? Uyazi ubukhosi nxa sikhuluma ngobukhosi sikhuluma ngento ejule kakhulu. Bekufuneka ukuthi ngabe uyaphekwa lo mntwana lapha khona, akaye ahambe ayehlala lezinduna, afunde ngesizwe sikaMthwakazi ephakathi kwaso leso sizwe, azihambele izinduna azi ukuthi endaweni enje kuphethe induna usibanibani, endaweni enje kuhleli umhlobo othile, ngoba phela umhlobo kaMthwakazi thina sithi it's a colorful nation, ngoba kuxube inhlanga ezihlukene zabantu. Azi namhlanje nxa sikhuluma ngecholotsho azi ukuthi wo echolotsho laphana esigabeni esithile kuphethe ubani uphethe lapha esiyaphelela laphana, utate Gulu uphethe lapha uyafika laphana, usiphosa uDlodla umalumama uphethe laphana kusiyafika laphana, umlevu uphethe laphana kusiyafika laphana. Azosithole labo maqhekeni lapho ukuthi baphethe lapha kusiyafika lapha, angena inkaya angena ulupane aze ebhinga ukuthi wo ngilabantu abanje lapha. Ponxa elokhu egijima khona apha edolobheni eGoli, okwakithi uzokwazi nini? Napa abantu sebesikhethiwe nowaza kube inkosi ngoba ukanyulo lwazi sebekukhala lapha sebekhala bathi hayi na inkosi. Cha, ubukhosi kabukho endlini yakwethu. Mina ngizalwa lizibulo, ukhokho wami lizibulo likaMzilikazi, firstborn kaMzilikazi uThukisa umuntu. Kodwa ubukhosi abukho ke kabukho endlini kaThukisa ngoba kwafaka uLobhengula, ngoba kwangena umfowabo badlulela kumfowabo uLobhengula, baphuma ekwethu indlu kabukho. Kodwa kubuhlungu ngoba abumi ubukhosi izindlu ezindala zingekho. Ngiyala ngithi mina kabumi izindlu okuthiwa inyanda emkhonto zingekho, angeke bume. Ngoba yithi izindlu ezindala okufuneka sibone ukuthi yonke into iqhutshwa ngohlelo olufanele. Lobo bukhosi ngithe mina ngoba kaMzilikazi. Ngase ngisithi intonga yobukhosi isendlini kaLobhengula. Pho nxa uchiya izindlu zikaMzilikazi uzichiya ngaphandle, kambuthi wenzani? Kuyini ongakwenza kuhambe? Azikho ibusiso ngayithola izindlu zidunguzela zikhala. Zikhona izindlu zabohlangabeza kasiziboni. Kati kwagijinywa lezindlu ezincane ngapha, kugijinywa labo cina thunjana benkosi impela. Hawu kwake kwenzeka ngaphi lokho? Ngisho mina ngitshilo ngathi sibandala mhlazana uMzilikazi esefuna ukwazi ukuthi ubukhosi bakhe bungabe buzinzile yini lapha eMzansi Afrika. Kwenziwe ilipho lapho. Lelo lipho lenziwa ngokhokho wami umuntu, izibulo lakhe. Umuntu ilona zibulo likaMzilikazi. Kulapha inkosi uMzilikazi yazibona khona ukuthi ungumuntu ngoba uyazala. Waseyethi ingane yakhe igama wathi lo umuntu. Lele likaThukisa ulithole la eMseha. Sekwenza ilipho
sekuthakwa izihlahla kwaqhathwa inkunzi ezimbili emnyama lemhlophe kwathiwa umuntu njengezibulo lenkosi akazixegele izinkunzi zachukana lezi inkunzi zelibho liphumila ngalaze latshona ziloke zichukana yikho lapha thola khona igama elithi chukisa ngoba zashukana lezi inkunzi ezimbili efuna ukubona ukuthi umbuso wakhe uzozinza noma ngowabelungu na yikho kwaqhathwa inkunzi emnyama lemhlophe uthe mase zishukene yangabikho egoba uphondo wakubona umzilikazi ukuthi hayi umbuso wami awuzinzanga lapha eMzansi Afrika yikho kwenza ukuthi wafuduka ke nesizwe sakhe wabheka lekwe lasedla kunondo pho usichiya njani phandle sizindlu ezindala uthi wena uthi hayi nivusa ubukhosi buphi ubukhosi obukaba ngoba obukamzilikazi lobukhosi asobuka Njube asobuka Rose kakazi uNjuba abe inkosi kakazi uRose abe inkosi yebo siyamuza uNyamande kuthi uNyamande wakwaba inkosi siyakuzwa konke lokho yindlu endala ke kalobhengula leyo ekanyamande well ngeke ngifakaze kakhulu ngokugcotshwa kaNyamande noma ngakuzwa khona ukuthi yebo ukuthi hayi wake wagcotshwa kodwa asilawa ama facts akho ukuthi wake wagcotshwa hey lapha sikhuluma ke ayakhuluma khona yeah lapha ke Uqweqwe bangaka abantu la seliliqula sibi sokulibutho elizwasho kulabantu abaningi la abafuna ukuthi ba protect ke isizwe sakithi ba protect ulimi lethu amasiko akithi baningi kakhulu abantu abayithakazelelayo lenhlangano njalo abayamukelayo ngendlela eziningi ogagisi njalo asebesiphuka nakwezinye inhlangano beza bezokhulisa uqweqwe lukaMthwakazi ngobe belibona iqiniso elisobala elingabuzwa ngibuye futhi lapho ngihlale lapho lapho odabeni lobukade ulokho ngalomntwana lapha okungukuthi ke ngibona mina ukuthi ke amantunga avela yenze iphutha elokuthi ke kukhethwe abantwana kuthiwe bayofuna omunye umntwana kanti ke kwakuvele kufanele ukuthi ke nokuhamba abadala babantunga amakhehla eqhutshwa zinduna besiyofuna umntwana ngobe lesi sizwe masibheka kahle nabo ubukhosi bomzilikazi ukubakha bakhe akabakhanga enamakhumana kwabakha enezinye izibongo ezihlukahlukene umhabahabe engabalisa omaqhekeni isitholo engabalisa kubona ukuthi ke kwakungamadoda ayekade elapha eduzane nayo akwathi noma esuka kwaZulu kwasho wena amadoda ukuthi ndoda awungeke uzuhlalela ukuthi usebenzele enye indoda sikhona thina ukuthi ke singakwazi ukuthi sikusize kwakhiwe ubukhosi obungobakho hayi ukuthi kulokuthela kwenye indoda pho namhlanje sekwayapho ukuthi ke namhlanje ukhisha umntunga eyedwa ukuhamba uyofuna umntunga umali womntunga njengoba namhlanje sikuye lesi siqhaqaqa bayolanyulwa ngobani ngobe phela isizwe sakhiwa zinduna zikhona induna zangaphakathi akwakhiwa ngokwesibongo esisodwa njalo kunye kuba khona ukuthi ke abantu ngangizwe nje besho lapho ukuthi ke hayi lokhu ngokwangaphakathi ngokukhumalo kuphela cha okukhumalo kuphela ngokomsamo wokhumalo hayi okobukhosi ubukhosi buphethwe ngabakwakhumalo kodwa ke ubukhosi bungabesizwe ma ubukhosi bungabesizwe budinga izinduna phakathi ezingezisizwe nesibe khona phakathi ukuzeke noma mhlama bexabana bona laba amantwana zibe kwazi induna ukuthi zingene phakathi kwabo sibe zithi akwenziwa lokho njengoba nje esho umntwana lapho ukuthi ke yeza ingubo ihudulwa ngibabekazi wafika wayibeka lapha phambi kwamncumbatha okuyena wayekade banjisiwe eyibamba ubukhosi ngaleso sikhathi uma inkosi inkanyamba emnyama isikhotheme kwakukhombisa khona ukuthi ke ubukhosi lobu abenganyelwa yileso sibongo usuke sihleli phezulu kwesihlalo kodwa ke buneyisekelo ezizinduna ezeyizibongo ezihlukahlukene hayi lokhu namhlanje sesikubona thina sikubona kwenzeka kunenduna ebayinye okuthiwa ihamba nalo okuthose inkosi okuyizilo lokho njalo futhi okuyichilo esizweni lokho ngoba induna eyodwa ngeke isakhe lisanisizwe iyodwa yipi le nduna eyodwa
ukhona unhlanhla yamangwe ubahamba bonke bobabili lalo yena impela ke ukuthi makuthi kwenzeka noma imicimbi noma yini uthathwa yena agitshezwe sukale kweloMthwakazi eze ngapha kube nguyena ozobamba lemicimbi engapha okuyikona kona thina okwasenza ukuthi sinikeni ikhanda esabona khona lapho ukuthi ke hayi khona lento lena ayisahambi ngendlela kanti kungani yami induna ingabizwa nami ngelinanga engiyibone ngiyibingelele iduze kwenkosi ihamba nenkosi kodwa ke kuhleli nje kwinduna eyodwa esiyibonayo kabe uMthwakazi engaka ya njengoba umntwana eshilo ukuthi kuba kukhona amaqekeni babe khona ogodlwayo babe khona ngapho olokhunjani osikhobokhoko asikaze sibabone thina lapha besondeya duze kwa inkosi yikona okwasenza ukuthi sinikele ikhaya sathi siyayithanda impela into yakithi njalo umntwana samamukela thina masizokuthiwa nango ozohlala esihlalweni samamukela ngelokho kodwa okwasenza impela sishaya ikhala yikona lokho ukuthi sase sibone ukuthi ke hayi khona lento lena kulabantu abangemva kwakhe kunabantu asebemsebenzisa ukuthi ke enze lokho okuzinhloso abe yingwegwe yokugwebha lokho bona abasuke bekufuna okungekona ukuthi ke ngokwesizwe kodwa okwebusifasa ngokwabo ngoba umuntu mayisebenzela isizwe umuntu uyayiveza isizwe labe khona esizweni kakhulu njengoba eshilo umntwana akaze sambona ebingelela nangakithi noma ungabuza ingane encane yakhe uyamazi lo mntwana umazi kahle kodwa kasakhulumisana ukuthi ezela bake khulumisana babonisana lona nguyena ngempela ongumne wabo noma onguyise okufanele ukuthi ke yonke into uma kuthiwa iyenzeka kwaMthwakazi esizweni sakithi kuqalwe ngaye yingakho izinto zakithi sizibona zihamba zitsheka zingaqondi ngenxa yokuthi ke bakhona abathi bazi usiko kodwa abangalandeli ngendlela efanele ngoba masikhuluma ngobukhosi phela sikhuluma ngensika yamasiko esizwe sakithi sakwaMthwakazi phoma ukuthi ke usushaya eceleni kusho khona ukuthi ke vese ayikho into ongayenza wena iqonde esizweni sakithi akaze kwamanje yena umntwana ngempela njengoba sasukubone kwenziwa ama-birthday la khona manje izoba khona i-birthday asakaqoqo lokuqoqa bathi mhla ka-15 izoba khona yini leyo birthday ingasukiyo kwenzelwa esizweni sakithi isenzelwa lapha eHauteng isenzelwa lapha eGoli emafledini kodwa kuyaba inkosi enjani inkosi yalapha emafledini bekumele ukuthi ke uma kuukuthi ke ekhombisa ngoba ubuholi bakithi into oyincelayo into ozalunayo yinto ukuthi ke noma ngabe usekelwe ngabantu ababhedayo kodwa ke ukubona ukuthi ke lokhu kutshekile lo kodwa ke ngendlela esibona ngakhona umntwana into asuke ezenza azikhombisa ukuthi ke isizwe sakithi uzosihola ngempela ngendlela enza ngakhona ukuthi uyazi ukuthi ke kukhona ukungezwani kweinhlangano ezingeza amasiko la iselandela kulota asihlanganise nezihlanganiso kulota azihlanganise inhlanganiso zonke naselandele yona yena bekumele abe nguyibuthe wesizwe sonke la kwenza yena kumzilikazi ngokwakhe enze okukakhokho wakhe okungukuthi ke akwazi ukuthi lona oxabene nalona ngibathathe ngibahlanga imhlathi engazani ayithathe kanjani ayihlanganise ndawonye ukuze kubonakala ukuthi ke ngempela lo muntu nguyena okufanele sonke sinamathele kuye nguyena umuntu okumele ukuthi ke sithi sinezinsizethu sinezikhalo zethu sigijime siye kuyena pozogijima kanjani uye umuntu ombona ukuthi uchema nohlangothi oluthile yeah hey nangu uyabizwa nomntwana angazi ukuthi umntanakho ngumfowenu hayi umntanami mina ngoba nxa sithi sikhangela ngokozalo mina umuntu okugeneration yami nguye uHumphrey uyise omzalayo nguye okugeneration yami yena nje ungumntwana kimi ungumntanami ingozi ikhona sibanda into eyenzeka kuNkulumane sizoyibona futhi senzeka uNkulumane woniwa uNkulumane koniwa ngayizizwe kodwa woniwa isizwe sikaMzilikazi nezinduna kanye nabondlunkulu umntwana uNkulumane woniwa akazonanga umntwana njengaye lo esibhekene naye namhlanje ubulelani bayamona umntwana njengoba lesenze nje umntwana kalacala
kodwa abantu abaphethe uvumelane nokuthi ongking belelane kwazi ukuthi agcotshwa akazilutho umntana abantu akalacala lo uzabusa njani isizwe simandebele angithi phela iphutha kufuneka ulibone lapho ukuthi inhloso bane ngenza ngempela uyothatha umuntu ongazilutho ngempela uthi wena hayi nanga umuntu ozahola isizwe angithi uyabufuna umuntu ozomcontrol ukuthi yenza lokho so kulabantu abaseceleni abafuna ukuthi bamenze bamanipulate bebe control uyazi ukuthi ku politics yikho uyawuzwe kuthiwa kule puppet government izinto ezinjalo ukuthi umuntu nxa engelalwazi kulula ukummanipulate umenzise lokho kufunwa uwe kube isiko lakithi uyalazi uyaliqonda lo mntwana ngicabanga ukuthi ngabe nayo seke waxoxa nabo abaseduze nayo ukuthi hey madoda kathi kungana ngathi sesigijima sodwa sesi offside lapha ukuthi abasawuzwa lo moya ukuthi abasekho abalandelayo ngemuva yikumona umntwana konke lokho umntwana akazoni kepha uyoniwa njengonkulumane woniwa nango omunye umntwana sebesonela yena kanti ngabe konke kuqhutshwa ngohlelo ngosiko umntwana ubezogcotshwa kube impumelelo kambe namhlanje nxa singathi thina sinayo inkosi singumthwakazi sizathi leyo nkosi ngeyani isenzelani kusiza ngani ukuba nenkosi ungaphi umehluko phakathi komuntu lenkosi longela nkosi ayikathezi ngendlela ekona ezimbabhawu kasilayo inkosi angeke ubuse ilizwe ubuse isizwe usibuse ngefoni you must be on ground kathi namhla uzaba kwazi njani ukuthi esigabeni sasenkayi lapha neKhomayang bangabe bashota ngalokho uzoba kwazi njani ukuthi hayi lapha nendaweni yaseCholocho komabhanda bashota ngalokho if you are not on ground ayikho into ongayazi akube phakathi kwesizwe sakho lokho kuzokwenza ukuthi usazi isizwe sakho siqondisise khona ke ngoba uyazi ukuthi kulaba fowabo uyazi labo yise umntwana phela lo kungani yena engathi ukuthi labantu elibuyilela azongikhetha lisenze research yini ngicela ukubona mina baba omdala baba omncane abafowethu bonke ngizama ukuthi nihlangane labo ngikhulume labo sisonkeni ndawonye kundaba ngenzeka lento enjalo ngicabanga ukuthi lokho uye okufuneka ukuthi ngabe uyakusukumela ngoba lokho ngicabanga ukuthi lokho sesingablame laba abahamba layo kodwa yena kumele azibuze ngoba la nxa ekhangele khonapha ekhangele isizwe kwaZulu le uyabona ukusebenza kanje uyakubona okwenzekayo around ukuthi amakhosi ahola ngayiphi indlela unless and until kuyikuthi ukhona kuleyo agenda leyo eyiyona ephushwayo phambili nxa ekhona kuleyo agenda obvious uzoba lama blinkers angeke afuna ukulalela eceleni akaqalaze ezukuthi abanye abantu bathini uyohleze lalela bona labahleze ehamba nabo angazi noma ngizokubiza ngithi ibungane noma ngizothi yini kangikuqondisisi ukuthi kuyini ngoba umntwana njengoba wayevele sekhethiwe kwathiwa nangu kwase kufanele amakhumalo amkhiphe ezandleni zawo amnike izinduna kube yizwe ezazi ngitsho namhla ungathatha ifoni manje ufonela induna eyodwa kwaMthwakazi uyibuza ukuthi ungaphi umntwana njengoba sikhuluma kunje kabamazi nokuthi ungaphi ayibatsho njalo sike samdinga yena lo mntwana ngelinye ilanga siko chief nyanga zonke engaziwa lokuthi ungaphi simdinga silezi nduna kubuzwana ukuthi kathi umntwana ulelephi umntwana kathi ungaphi buke mhla khonapho sizadungwa ngomhla ka3 March sithi siyamgcoba kwehlula sagcina sesibuthene lapha konyanga zonke ekuseni sake sadinga impela sabuzana kathi umntwana unga ngaze ngabuza mina enye induna ukuthi hawu nxa umntwana lingamazi lini ukuthi ungaphi lizinduna kambe ngempela yikho khonokho ngoba umntwana nxa amantunga umsebenzi wamakhumalo kwakuyikumqoka umntwana akhethwe ukuthi wena abesethathwa edluliselwe ke ezinduneni eziyizo ezizokwazi ukuthi ziyampheka zimusaphi khosi phela akufani lokuba yimeya ukuthi unga-electwa sekuphelile you just lead no kuningi la kufuneka adlule khona kusafuneka aphekwe nesithunzi asithole phela esokuba inkosi inkosi lesithunzi bantu ke ndithi kambe nxa kuzaqhamuka nje umuntu la uthi uyabheka uzwe utshela ukuthiwa yiyo phela inkosi le uyazi sike savelelwa ngomunye umhlolo mhla ka2 March
icala lingene high court lapha sajahwa thina zintatheli zicabanga omunye umfowethu uthi uyo inkosi zingamboni lo uye ozogcotshwa isithunzi siyadingeka futhi nakhona enkosini kodwa phela la inkosi yakhona vele ingazehlisa isithunzi la sisithunzi sitholakala yebo izehlisa ngakho lokho kwenzakalayo sikubonayo isizwe sithuli siyabuka siyabona hayi ukuthi sizwa sibona abantu bayakhononde emakhoneni ngoba bayibona ukuthi lento kayihambi manje kathi lento ivinjwe kuphi ibhajwe kuphi siyakuthakazelela ngempela ukuthi singaba isizwe esilenkosi kodwa ngendlela okubanjwe ngayo hayi ngibona ngathi abantu bayokhathala umlando sizowuqopha thina singumthwakazi kuthiwe hayi kwake kwazanywa sesiyoduma ngokuthi kuthiwe kwake kwazanywa hayi yona inkosi ngempela ukuthi ihlale esihlalweni sobukhosi kangiyiboni mina maduze ihlala ngoba indlela okuphethwe ngayo lolu daba kayisiyo inxele kanti vele kambe kungabe kuyini iyo le ndaba ukuthi kuthiwa kule mali khona le kuDlovukazi yeNgilandi yini efuna ukulandwa leyo mali siyakuzwa konke lokho kodwa ke kasila siqiniseko njengami nje nginje on ground ngempela hawu nokuthi kule mali into esizifunda kuma social media abantu bekhuluma intando yabo abakufunayo kasikwazi ukuthi pheshe yakulani engxenye bonaba abagijimisa iqatha leli engxenye bayakwazi bona ukuthi kulani mina nginje ngokamsindo wezinkomo ezemuka noJoy kangikwazi ukuthi eNgilandi kulani mina ngingajabulela ukubona kuvuselelwa amasiko akithi sisiba lenkosi eyiyona futhi eyoba ngumongameli wezinduna zakithi ngoba inkosi phela ingaphezulu kwezinduna sibone futhi leyo nkosi ifakwa ku budget ye government ngoba ubukhosi esibufunayo thina yibo bufana nalobo bakwaZulu njengoba phela vele sidabuka khona thina kwaZulu siyabufisa ubukhosi obunjalo obokuthi inkosi yiyona engaphezulu noma kuphuma ibudget iphuma ku government iphuma iyalapha ebukhosini bese kuba yibukhosi obuzoyichaza ke bucazela izinduna zayo ngokulalela leyo nduna ukuthi esigodini sayo kudingekani esigodini sale kudingekani phonxa inkosi ivele ingaphansi kwezinduna ingekho ku budget kanti yona linkosi ake ngibuza ukuthi izoholelwa ubani ngubani ondla lenkosi le kambe sizosebenzela ukondla inkosi thina ngoba ke ncasikhangelisisa lapha le ndaba ke zengwalo sokuthi ingene isebenzele kulela likaMthwakazi kumele ngase kathesi kubaphathwa zokulungisa konke lokho bekufanele ngempela ukuba sikhuluma namhlanje umntwana usele citizenship kodwa umntwana uhamba njengomuntu wonke wa cross border ngokungemthetho weza lapha wafika wathola iID lapha nxa eya naye koMthwakazi ufika laphiwe leyo 2 weeks uthi hayi 2 weeks because kunokubuzayo ukuthi uzahola njani abantu njana vele seKapa kumbe lapha eJoburg kunzima kakhulu lokhu bekufuna ukuthi ngabe izinto esezalungiswayo lezo umntwana wayithola ngoba unalo ilungelo lokuba yicitizen yakoMthwakazi ngoba ziningi indlela zokuba yicitizen kalula kakhulu you can be nginje mina I'm a citizen of South Africa by descendant kakhulu kukhona emthethweni lokho bekufanele ke naye ngabe usenayo citizenship anganqunyelwa izinsuku nxa esiya esizweni sakhe sizamile ukuthi simnikeze ithuba sixoxelayo ngambhalela wakwamphendula wazisithi kulabantu abazakufonela nteze ngithola laba bantu bengibhalela baseqala ukungitshela ukuthi ngona hayi uye emcimbini wakhe birthday kodwa ke nxa ngubirthday ngizaxoxa la ngithini kwabanzima kimi ukuthi vela akuncede ukuthi ku birthday yakhe kwaqalisa ukubuya abantu bakhe manje baqalisa ke ku-threaten hayi wena njani ufuna uzenzisa wenzani uzamane amafoni ami ku Facebook yonke into abantu akona ba threaten ngabatshela ukuthi ngizabe eSouth Africa lakathi ngise South Africa babe sithi angeke ngingene eSouth Africa kodwa ngikhona kathesi uyabona into eqondileyo ngeke uyithole ilezi nqushunqusho ezinjalo ilabantu abahamba besesabisa abantu kuyichilo kwakhona lokho ubukhosi benkanyamba umzilikazi kabunjalo nxa silandela siyakuza ukuthi umzilikazi was a very peaceful man ingakho wahlanganisa izizwe ezihlukahlukene wabumba umthwakazi ondlela zimhlophe
hayi namhla ke abantu bajabule kakhulu bafunde okuningi into ke hayi liyendlalele kahle bayizwile abantu manje likhuthaza abantu lithi bathini lapha njalo ngaqede ngathi ngiqede ngoba bahlanjele ukuthi uqweqwe abantu benzani ukuthi bayangena uqweqwe lukaMthwakazi batholakala ngaba ngalithola ngaphi benze njani lokuthi ama project laselwalungisa ukhanya kulento eningi inhlelo lezenzayo ungazilandisa ezinye zakho lelifuna ukuzenza kathesi lokuthi abantu balithole nga inhlelo esinazo thina njengoqweqwe okwamanje ngasho ukuthi ke njengelokhungani iwebsite iselokhungani isilontshiwe kwamanje isazovela ngempela ukuthi ke abantu yilapho abazokwazi ukuthi ke basithole khona kalula kanti ke okunye abangakwenza okunye sikhona na ku Facebook laphana uthwana uqabe igama senze ukuthi abantu abaningi ababuza ukuthi lapha utholakala uthwana ipage lithi uqweqwe lukaMthwakazi uqweqwe lukaMthwakazi nama phone number ama WhatsApp ayatholakala lapho labalembuzo sinabo no spokesperson boqweqwe onombuzo uyodibana no spokesperson oqweqwe akhulume naye ihlelo usalandisa ihlelo izinhlelo esinazo ke manje njengoba manje ngasho okokuqala ukuthi ke sibutha izinsizwa ke manje ke ukuthi ke senze ibutho okuyiba ibutho eliyosabalala umthwakazi wonke njengoba nje izinsizwa seyibuthile okwamanje sifuna ukuthi ke izinsizwa mase sithe zaba libutho sikwazi ukuthi sivakashele izinduna ezingizona ezingeza kaMthwakazi lapho esizokwazi ukuthi sifike khona mawuthi sinezinsizwa eziyishumi ezakuleyo nduna sifike leyo nduna leyo siyethulele sithi nanzi izinsizwa esesiqeqeshile ezokuthi zikwazi ukuthi zibuthe ube nebutho nawe ibe induna ngoba induna ukuthi ibe nebutho layo yilokho esikubhekile ke okwamanje bese kuba khona okunye ke engingasho ukuthi ke okunye kwakhona ngeke sesikusho emoyeni ngoba usengama project abaluleke kakhulu ukuthi ke bangagcina labo zakwethu abanye sebegijima nabo sebesiyokwenza khona kodwa ke kungekudala nje into ngempela isithande futhi ukulandisela abantu ukuthi le aso political party into okike inhlanganiso efuna uvuselela isiko lakithi amasiko akithi lokuhlela zonke lezi zinhlelo ezinjalo ezabantu bakithi lo lima so political party kunjalo sesithi ngaba i-political party le hayi kunjalo ngempela ke lena uqweqwe lukaMthwakazi luyi non-profit organization eregistiwe okusemthethweni elizweni lele sikulona nakhona ngale kwelikaMthwakazi ngempela ke sisohlelweni lokuthi ke sikwazi ukuthi ke siregister kupolitiki ngempela ke noma sixoxa nje into yepolitiki vele nje asithinti ngoba into yepolitiki sazi ukuthi iba nephunga elibi ibe nephunga lokuthi ke iyalwisa isizwe iyahlukanisa isizwe phakathi ngobe phela ongwe-MDC angeke sakwazi ukuthi ezekuthina kodwa ke engiwakithi kwaMthwakazi sizomthini ke ngoba nangwe-MRP naye mayisethi sezongena nangwezani ngoba phela asikwazi thina ukuthi abantu sibahlulele lapha limele isizwe sikaMthwakazi lapha thina simele isizwe senkosi yakithi inkanyamba emakhandakhanda umzilikazi kaMashobane ukuthi ke sisivuse sikwazi ukuthi sisimame nomhlaba wonke ukwazi ukuthi ke sinesizwe okuthiwa uMthwakazi noma okanye ngamahlaba ezulu akhele ngenhla kweningizimu neAfrika lapho esisuke sikhona abantu ke bathi babona inkosi hayi veleke le umntwana phela uphuma khona la lapha kasi ukuthi umuntu esimdobhlay bamangala ukuthi kathi ungani vele yinkosi hayi amiyona inkosi abukho umkhosi kimi cha ngiyabonga Sibanda mina ukuthi sibe nalo lolu hlelo ukuze abantu bazizwele ukudla kwendlebe bezwe amaqiniso acatshileyo baningi abantu bakithi abalembuzo engaphendulekiyo engifisa ukuthi mina ngabe bayayibuza leyo mbuzo ukuze bathole iqiniso abantu bayakhononda bekhononda kodwa ke izwi labo lingezwakali ukukhala kwabo mina bengifisa njengathi into yakithi singayibamba ngobumbano sibambe ngokuzwana nazo inhlangano zamasiko lezi esinazo lapha eMzansi Afrika ngoba sihambile phela lapha engathi singaqoqeka sime ngazwilinye sonke kungabi ukuthi lo yangoqweqwe kwake kwavela okunye ngizokuthinta uyakukhumbula kwake kwavela kuthi uqweqwe nantu uqweqwe luyizana lu1010 hayi ke kodwa ke ngoba science press sakwenza lokho no sisekhona apho ongaqonqosela abantu bakithi
abantu bakithi balomkhubo ukuthi nxa ungazwanile lenhlangano sababe kuyo o le belief eyu sokuthi uyizana Sesikujwayeleke lo mina njami ngijwayele siku zonke lo kudala abantu bebizwa ngezanu bizwa ngosiye ubizwe ngani kunjalo ke abantu bakithi mabangadideki kulabantu abehlulwa yikumelana leqiniso uthi nxa uveza iqiniso wena bethi hayi siyamazi lo uyiproject yezanu hayi laba vele bathengiwe kanti ke thina ke siluqoqo olumahehle hayi kasi belong to any political party thina simela amaqiniso la anyathelwe ngezinyawo agqithelwe sithi thina siyawavumbulula siwachayo bala ukwenzela ukuthi isizwe silazi iqiniso ngoba kuthe noma kunjalo kuningi esesikwenzile thina okubonakalayo siluqweqwe sinhlangano nje thina eqala izolo ngo2019 kodwa kuthe namhlazane induna yethu ubaba umdladla ukhayisa undiweni uthe noma eselunywa impukane eziluhlaza sasikhona thina siminaye sawukhipha nomnikelo futhi okumncedisa kulobo buzima ebhekane nabo ngisho nezincwadi ezivela kuRoyal Crown Council sibongwa ngomsebenzi wethu sinazo nomhlahlandlela lodlule ngikhuluma nje ngenkomo edliwe emhlahlandlela iphume kuluqoqo olumahehle uqoqo lukaMthwakazi asigcini nje lapho thina yonke into ethi Mthwakazi simanayo kumanje thina sibheka umhlahlandlela 2020 siyobe sikhona ngeinkani lapho sivunule siphelele sisiyokweseka amasiko akithi sivuselela umgubho wenkosi umzilikazi kaMashobane ubakatshele kungoSeptember lokho kungoSeptember mhla ka5 kuyobe kungomgqibelo lapho siyobe sisemhlahlandlela about 22 kilometers away from Kobulawayo usishake ngezitimo zakho ungahambi lapha batshela ukuthi ungubani hayi ngumntunga leko umblazi undla amadoda usiphahla sendlunkulu udonda weziziba umkhathi wakwazi mangele wakhatshwa ngezinde nangezimfushazanana izinyawo umlamlazi lwakwasha kumgenke kaBlani washaya besuthu bengashayana lintungwa lasenhla kwasokhumalo leli ubani uPaul Dumsani Khumalo ubaba wangethi igama elithi gqirha alisavelanga ke lelo esithupheni sami umama wadayi nguDumsani basebethi ke amaRoma lapha engazalelwa khona eSt Paul kodeka lapha kusaphethe udeka wathi yena hayi nguPaul nasengiphiwa iChristian name angibonge baba bonga la uzitsho ukucina uNtungubani ishayi la hayi siyabonga ke bathokazeke abahleke lapha enikhona kumhlaba wonke amagumba nomhlaba ke siyacela ukuthi ke makuthi nisithinta ke lapho mina qobo lwami ngempela ningangithinta ku 074 6072102 uyena ke lona usihlalo weqoqo lumahehle inkonde emnyama wami ibhukesi ngamafinyela ikhona ekhweni isoka lapha laza bebadama amasoke phalaza ngimtshotsho venyoni unsingeze emnyama yakhale futhi nikwazamazama izintaba kuye kwazamazama ezikamadwala kwazamazama nesibali uye lona inkonde emnyama waphosa umhlalwana namathele sibhakabhakeni ngiyabonga awuzake ngibonge kakhulu thank you very much we are trying why ngisenza lama program lezi inhlelo lezi ngifuna uzama ukuthi isizwe sakithi kuvuselwele ngoba isizwe sakithi ayimani siphonga uchabalala nje ulimi konke amasiko akithi kuphelile inhlanganisweni njona lokho elizama lisebenza kanje sethemba ukuthi kuzalungiswa lokho abantu bathi bacela ubhala ibhuku hayi ngingaliqopha ibhuku ke ngenhlanhla ke futhi hayi kanti ke nasesikolweni nje hayi ngasondela phela ngayigcoba mina ired carpet lapha eUnisa ngalifaka ibhandle igold elinoline oluhlaza phakathi hayi oprofessor bangihlonipha impela awu usenzani la mina ngu electrical engineering no siyabonga kakhulu ngiyabonga baba uSibanda